Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ni Pauling ti limabas lakay, nakitam ti imot na nakasupaw. Ay nawaw, pakibya nga mo't amin bakay. Payam at lumabas dita, man ano ka kuma. Nakita lakay, mangga manun. Ay nawaw. Aginaw sanday tanga ubeng. Aginaw mo na sasawang bakay. Awang mo't nakita ganyaw awid na dito boarding house. Sa maysa, agbasbasa pa ita ubeng bakay. 20 na pailaeng. Ay nalakay, anyat ammom, no iso tinangidanon iti bagi na iti ayan tinubyo na. Anya klase ti paragpampanunot na ita bakay. Kita lakay, agi katuman day ta. Idi pa'y napalabas nga aldaw amakitkitak ti mangga ngayaw awid na. Paborito na siguro mo't ati mangga. Aginaw ko naman. Rimwar kan sa manan, Pauline. Ay, wala na Mercy. Ada classic ita. Kasta ka day. Ay nawaw. Apay kasta ti panangkita yu iti tiyan ko nana. Ada ka di parikot? Ay kwa, ay awan mo. Magustuak ti blouse mo basang. Naggapo iti ukay nana. No kayat yo, sumurot kayo kanyak inton maminsan, tag-ukay-ukay tayo. No awan ti aramidak Okay. Agpakadak nga rudan nana, amangan numaladawak iti classic. Umayak man Mari Merce. Agtugaw ka maray. Agsingir ka di iti abang. Wen, ada ka din kwartayo. Adda maray. Adda tinaipaw iti anak ka. Ay, undayam. Adday pagakken ka. Adda ngamin ka madlaw ko iti balasang aborder maw. Anya day tamadlaw mo, Mare. Aginaw sa mutan. Anya? Namin ano anakitak ti mangga ngay nyawid na. Kasalo ko mamapasamak day ta. Kat awan ka numot nobyo na. Amangan no adda ilimlimad na maray. Anya? Agsipot-sipot ka maray. Kano adda ti kuntak mo iti kabagyan day ta Pauline. Awaga mo, ipakaamom kadakwada maray. Narigat no si kati mapabasaw no pod no nga aginawon day ta border maw. Unay kan bakit? Sugsugan pa ilaang tilandli di tayo. May mayat lata no maamuan ti pamilya ni Pauline ti may papan iti panaginaw na. Sigurado ka kadeng nga aginaw di ubeng? Amok no aginaw ti may sa babae. Tababae akmet lakay. Agbibirok kay ti gulo. Sa maysa, di taw ingag nanaod. Kasanulaang no panunutan dagiti kabagyan na asaan abinantayan ti landlady na isoan na sikugan. Nay, isumot ta sumungad. Nagadumanan ti protas nga nyawid na. Ay, kunak tumot kun ka, aginaw day ta babae lakay. Manunga aldawon tinapalabas.
Sipod ko na mga aginaw ni Pauline bakit. Ngamawan mo't ti madlaw ko keng kuana. Ay nawaw, di mo ka di makita. Kas lalumukluk magmaglaeng. Kasla saan may? Lumulumag nga raud. Malawan eh. Lumuklukmag no lumuklukmag. Anya kumalta. Dagas ay ti lumukmag. Masikaw iso alumulukmag. Madlaw mag. Wala, ibagam no di. Masikog, aginaw. Heh. Agpudno ka man kanya. Insecure kan samot iti dayta Pauline. Iso akasta ka. Kaya't mo sama nga ibabayin di tao, ha? Insecure mo ta sasawam si Katune. Ha? Saan apulaos? Anya ti arambidam dito'y balay, Mari Mercy. Ada ka di parikot iti pagababangan niyo? Nangagaw ngagsarsarwan ni Pauline, Maray. Ay, nawaw. Talaga masikugan day ta. Anya ngay, inawagam ka day ti pamilya na. Ay, saan, Mari? Diyak kaya ti makibiyang. Kasanaw no si kati pabasulan ti pamilya na, Maray. Nakitak nga raud, madlaw nga aginaw. Ay saus, no di mo kayat ti mangidanon kadakwada. Itad mo tinamber ti kabagyan na kanya. Tasya kung ti mangitawag kadakwada. Ay, nawaw. Di ka mabutang, Mare? Kayat kulaang ti makatulong, Maray. Kaasi mo, dagiti mang papaadal kan kwa na no bilang laeng. Kasano no saan gayam apod no amasikog, Mare? Ay nawaw, sigurado akong itinakitak, Maray. Ado ti kankanan na amangga, kanangag ko ang nagsarwa. Naminano ang nagsarwa, Mare? Naminsan lang. Sikakit di mat. Ang mga nunayra na laang mat, ah? Ay sos, itad mo kedi tinamber da kanya, tasya kung ti mangibaga no mabutang ka. Imawagak, tada na patag nga ibagak. Asino ka di daytoy aya? Siyak ni Mercy, ti kadwa ni Pauline nga gababang. Apa yan nana? Adda ka di dakas pasamak iti kapsat ko? Kit-kitaat nga may dagiti garaw na. Madlaw nga aginaw. Nagado ti mangga nga inyawid na iti naminsan. Anya? Saan lang aday ta? Nangagkupay ang nagsarwa. Ay, sana mabalin ang mapasamak date na. Agad-adal pa'y laang ti kapsat ko. Imbagakan ka tapno amaw. Amangan kunak numabutang laang nga agpudno kada kayaw. Hello, Manang Nemya? Sa dino ti ayan mo? Adar aramidon mi dito'y pagadalan, Manang. Apay ka di? Anyat orasan, ngam awan pa'y ti kunam nga agawid ka? Sa dino ti ayan mo ay, Manang? Adda ak dito'y boarding house mo. Agawid ka numalpas der aramidon nyo. Tagsarita ta. Saan ka maawatan, Manang? Agong ungat ka di? Awanan ti adwa sa lutsod. Agawid ka ket di no awanan ti aramidom kita. Tanapatid ti pagsaritaan ta. Oo, Manang. 30 minutes lang. Ada akong dita. Adda ti balasang di tarwar. Sino na dyan? Nalabay nga iso ti kabsat ni Pauline lakay. Ay nawaw. Nukasta. Talaga nga inawagam. Una, tapno bisitaan na ti kabsat na nga ginaw. Ay na Mercy ya. Agpakalaing ka maning. May mayatin ti makasigurado lakay. Kasanaw, no saan gaya mamasikog ni Pauline. Di si kamo lang tinakababain. Kasanaw, nupod no amas ikaw. Yak amuking ka bakit? Ipili mo tamong. Di mo matimpakpakaam mo nga umay kagaya, Manang Nemya. Apayakas tati kawus mo. Ha? Da ka di parikot iti blouse ko, Mana? Umasidag ka man kanya. Ay, nawaw. Apay ti tiyan ko, Manang. Agpudno ka man kanya. Masikog ka kadi. Anya? Adda nang idanon kanyak nga aginaw ka kano.
Aginaw? Sa anak nga aginaw, manang. Kasano ko mamapasamak da ita katawan tupay nobyo? Ado ka no ti inyawid mo amang ga idi na minsan. Anya kay lakit din ay manang. Gaputamang mangan iti mangga, aginaw adagusan. Dila mabali na kayat ko laeng timangga. Sa anak amaki ang angawkan ka. Ay namanang, no saan kay amamati kanyak, ipa-check up naklatan tap numalpasan ti saritaan. No asino matinang idandanon kada kayo ama sikugak ah? Ita, mamati kan kanyak manang. Sana ka masikug kunak tumat. Ay naapo, day tabakit apadam nga agab-abang. Ni Nana Mercy? Un, imawag idi na minsan, takuna na nga aginaw ka kano. Di mo patpat yan dayta, bakit manang? Insecure laang siguro dayta. Insecure kan ka? Wen, amom ka di? No kasta lumabasak iti batog da, agsirip-sirip iti tawa manang. Ay, kasta unay ti danag ko ading ko. Kunaklakit din no masikog ka. Awanan ano kasta ti mapasamak. Kasanon ti panagadal mo. Santo ang mapasamak dayta manang. Nobyon tupay kat awan. Dayta agsikog tukit din. Kuna laki day no iyawid dan dayta apawlay. Saan mo gayam? Ay, nawa. Apay ay anapudot ti daram ken Pauline. Sa anak a komportable iti kinaadana ditaw lakay. Sipod na gabang ditaw, awanon ti tal na ti biyagkaw. Insecure ka siguro manen, tanapintas di ubeng. Anya ti ko namton napintas day taapawleng iti imatang mag Di mo ikanitida ka sa kay papa ng timbakak bakay. Kunak to mga main tunay. Yay, inaw. Gusto ti atap kaw. Dali magda pa naggusto miti day tapawleng. Wanan kay ti bahin. Isukat na kiday ni ti ububahin. Saan akas tabakar? Ay ayatin ka, promise. Apay ko mga isukat ka ngay. Di ka nagpalawag. Nangagkutimbagam. Napintas ni Pauline ni ti matang mo. Ay, nagsakit launay ti riknak no amom lang. Mabalin ka di ang makasarita ni Nana Mercy, tata. Nakaturog pa lang ni nanam. Balasang ka. Anya ko matibag ang kinkuan ha? Ibagbaga na ka nung amin nga aginawak, tata. Kaya't ko lang alaw-lawagan ti amin kan kuana. Among balasang ko. Insecure lang ni nanam king ka. Ha? Lay tatipod na. Among kasi. Kastao na iti sangit na itirabe. Iti anya makagapo, tata. Ipagarup na nga ben nga dati pa naggusto king ka. Imposible man mapasamak na dyan. Nga ben, kasla apo ko kan no tutuusan. Kanapudnuak itasawa kanya. Day talagang gayam ti makagapo, tata. Huwag balasang ko. At ako matikayat ko akid daon king ka. Anya day tata. Tulungan ako mga agplano iti surprise para kininanam. Barang maikat man ti kina-insecure na. Day talagayam, tata. Basic day ta kanyak. Tulungan kayo, tata. Ay nawang, bigbigatan na napulot ti ulam bakal. Ti ko nam kaday katjak nakita amayat ti isem yaw kin ni Paula ni titunggal maysa Anya kalaki di mo tag. Apayakas ta katunay. Iga puta kurat-rat na taaw. Isukat na kaon. Mamin, ano ka di nga ibakaking ka? Asaan ka nga isukat? Bakit? Para kanya. Sikat ka pipintasan. Amaw kay bagbagam lang day tatap no sana masaktan tiriknak. Umay ka mang kiidi dito, tara ko pang kabakit. Basta, nasakit lang ta tinakam ko kan ka. Awan ti pagtanagam, bakit?
Si kalaan ti babae ti biyag ko. No para kanyak. Nakimpintas ka ngam ni Pauline. No andaman ti naisawang ko, adi mo nagustuhan. Pasensyakan bakit ha? Awan, tintinsyon ko asaktan tirik na. Saan ka no matgayam amasikog ni Pauline Mari Mercy? Mare, mangmanggagnak ka de, ha? Anya nga minanti ko na, Maray. Ne, apa yan, Mare? Agsasadot ka man. Ay, tsaka mo taramidag, Maray. Ay, nawaw. Anya tinapasama kaya? Nito ni Maray, mga no isukat na ko ni Teopobeng. Nakitak no kasano nga isaman kan kitaan na day jaya pahulay na. Anya? Nakaikan bakit kayon, Mare? Numapasamak day ta. Ay, tsaka mo, Maray. Mga numapagtitak paikit day. Di mo itulok, Mare. Labana, Mare. Ang manya nga ron ti Maramidak. No agbirok matan nito ni itiububing nga miti siya. Sika talaga, Mare. Kumporme man ti mapampanunot mo. Awan ka di ti aramidan niyo ita, Nana? Apay ko ma. Mapanta ko maag-ukay-ukay, Nana. Ilibre kayo. Ay isa nun basang. Italaang mat, Nana. Pagbigyan dak kumamatan, Sumurot ka din bakit? Amukad, mahilig ka mo lang iti ukay-ukay. Anya ngay, Nana. Ay, sige. Sumurotak nga raw. Mabiit laang tasukatak ti chinilas ka. Daytoy pa'y, Nana, masiguradok abagay yu ti kastoy abistida. Sabong-sabungan. Dakal samot. Adamot talina, Nana. Mabalin na may adjust. Ay, sigurado ka kadi abagay ko ti kastoy akawas. Wen, Nana. Bagay mula unay. Adda mainlab ni Tata Tony kan ka. No kasta ti kawas mo, Nana. Mala, mabiit laang nga raw taipilyan kamot iti bestidam na kong. Ay nawaw, naka-off mo ti silaw. Addan samo na panan ni tatam. No apay ngamin anarabyan ta. Amang ano na panlaang gimatang, Nana. Sapay awan ti susay. Padasan taloktan, Nana. Amang ano saan nga inkandado ni Tata? No inkandado na nga Sana parikot dahi ta, Nana. Mabalin niyo ti agistan ba iti silid ko? Ay na, agyaman aklaunay, Pauline. Agyamanak iti kinaimbag mo kanyak. Uray kas di tinaaramidak ken ka. Surprise! Happy anniversary! Bakit? Nagado amakmakan lakay. Sabong para king ka bakit? I love you. Si kalaeng, ti kapipintasan a babae iti imatang ko, bakit? Ay na, agyaman aklaunay lakay. Di ko ram siguro kay nalipatak ti anniversary niya. Ang asino nga'y tinagpatulungam. Asino kumapay nga? Ni Pauline, Naggasat kayo launay ka ni Tata Tony, Nana Mercy. Happy anniversary ka na kayo, adwa. Awan ti sabali ang may bagak, no di kahet. Sapay lang kumatag tultuloy ti ragsak yo, adwa. Ay nagyaman naklaunay nakaw. Maragsa ka naklaunay iti kastaan na ibagam. Agyaman nak iti surprise mo, lakay.
Awan kanyaman na bakay. Pang-aasi ba? Tapos dokuman ti silos way. Si kalaing ti babae ti biyag ko. Di ka agbaling nga insikyo iti sa bali a babae. Ngamin, napintas ka bakay. Awanen ti daduma a maibagak, no di agyaman aklaunay lakay. Agyamanak iti panagayat kan panakaawat mo. Ay atin ka unay lakay. Malalala, hustong ti drama. Iglabi mo ti sila tabaturog tan bakat. Narigat yung mapuyatan. Ay, nawaw! Di ka agong ungat no selosa kan insecure ni bakit mo. Palawa ang paikit di ti panakaawat mo. Ag panunot ka iti wagas tapno mapunas dagiti negatibo nga adda iti panunot na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.